Ovo objašnjava demonsku aktivnost. Ti si to uradio. Sada je gotovo. Ledena figura, ko si ti? Demoni su majstori prevare. Nikada ne spuštaj gard. Oslobodi se. Preobražaj. Očistiti, svet spasiti. Ledena kreacija. Ova demonska aktivnost je znak predstojeće katastrofe. Možda je gospodar bio u pravu. Hvala što ste mi pomogli. Neke od vaših tehnika izgledaju prilično poznato. Pa se pitam... Ja sam Shenhe, lutam ovim planinama. Ne treba da brineš za mene. Ali ti, tvoja temperatura je neobično visoka. Da li si dobro? Oh, moj sladoled. Skoro da sam zaboravio. Čekaj malo. Shenhe? Znači ti si moja tetka.